Maši, maši. Dobar dan, dame i gospodo, dobrodošli u šta je, kako ćemo zvati ovaj kurac? Manga pod. Manga pod Plebcast. Manga pod Plebcast. Pleb pod Mangcast. Evo, ovo tu je novi format. Mauicast. Mauicast. Ovo tu je novi format Plebtaku podcasta, koji će se, nadajmo se, malo redovitije odvijat, jer smo pali u gadne probleme sa normalnim rasporedom. Pa eto, malo da osvježimo stvari, smo doveli nekoliko gostiju da malo osveže sve. Ajde djeco, ajde predstavite se. Šta da se ja kao predstavim nešto? Pa da. Ja sam Borna. Moj najdrži anime je Sword Art Online. Isto se nema biti tako basic. Šta da kažem? Ja kao nešto tu PandaCon Croatia, nešto, ne znam, niti sam od početka ovdje. Skautali su me iz Plebtaku zato što kao imam nekakve veze u PandaConu i misle da će se tako probiti do slave. Ti si tehnički službeni član Plebtaku, a već koliko sad? 8 mjeseci. Od 10. mjeseca. Čim je završio PandaCon, onda ste me stavili u inbox i od tad nisam apsolutno ništa doprinesao. Osim što sam čitati post po vašem inboxu i slušao i koordinat triggerkanje i nešto divno je to bilo. Ti si naš tajni as rukav, Korda je sljedeći. Korda je, ako sve pođe po zlu, onda imamo Kordu i tebe. Zapravo Kordu i Roka, samostalni podcast i pričanje o FB Brotherhood. Ne, trebamo raspravljati o tome 2 sata, da li je Eminem... Da li je Eminem reper? Eminem nije reper, ja bi se ubio da to moram slušati. Ja sjećam se kad sam ja govorio da je Kanđa najbolji reper, da Eminem nije ništa. 2 sata me napada. Ajde, dobro, ajde. To je standardna situacija u Plebtaku podcastu. Vodrim, došlo je vrijeme na tebe da si ti predstavi. Večer, dragi gledatelji. 2 godine sam proveo hrvatskim anime fanovima i sada sam se pridružio službenom Discordu i zažalio sam dan ulaska. Žila Sakurbana, smrt moje etini i gledajte tehnologiju. Više manje da. Srpski infiltrator, dame i gospode. Dobro, znači ima jedna manga zvana Frank and Fran, koju sam ja pročitao još prije 2-3 godine i za koju se zaklinjem da je jedna od boljih nešto gore, bizarnih, čudnih stranja što sam pročitao ikad. I onda su ovi počeli čitati to i sad su pročitali po 10 chaptera i šta znam sad. Ja sam 5 chaptera. Ni 10 chaptera Ti si nisu dijete pročitali. nesposobno. A ja, sad gej inače oni nesposobno. raspravljati o tome, ja isto valjda. Dakle, mi bi sad trebali o tom nešto raspravljati. Ali pošto smo nesposobni, ajmo jednostavno reći o čemu se ovdje radi. Pa mislim, radnja je ista u prvih 10 chaptera i do kraja, praktički. Znači, Fran je ta nekakva polu Frankensteinovo čudovište, polu nekakva genijalna Lolica. kirurgica. Šta? Lolica. Nije baš Lolica, ali ajde. Dođe poslije Lolica, to ćete vidjeti. Sad ćete vidjeti, hajpajte se. Da. I to je više manje to, operira na različitim grotesknim subjektima, ne znam, ima jedna likuša koja ima tumore u obliku svojih udova i ne znam čega sve ne, jednu likušu pretvori u gusjenicu i onda, ne znam, kako da to opišem. Ima metamorfozu i onda pojede si dečka. Da. Ima jedan chapter u kojem nekakva ukleta meduza napada časne, tako da. S toga još nismo došli. Ne, da, to je advanced već. A kako ono, šta, ne bi bio bolji opis kao da Fran koristi svoje kirurške sposobnosti koje je naslijedila od svog doktora, kako se već zove, nije Frankenstein, nažalost to je bilo prelagano. Doktora... Nešto uglavnom su naslijedili. Spomene ga u prvom chapteru. A dobro, kog briga, ajde. Nije on bitan. Ne znam, mislim da on ne dođe uopće na kraju.
Onda ima vajtu zombija i to je dosta. koristi svoje kirurške sposobnosti da rješava probleme ljudi I šeste na kojih ruku. naleti. I Rješava probleme. da, rješava probleme ljudi ono, koji, na Više koje manje, naleti, više da, manje. tako što i operira, Ali, tako što operira svako- na njih. Ali problem je u tome da u 90% slučajeva to završi loše za ovoga za koga na kome ona operira. I Ne znam, Iako on ima dobru namjeru. ima naravno. dobru namjeru. uvijek ima dobro. Ima čist, Onako innocent. ima ne znam, nedužni, volim. nevini, čisti pogled na svijet i ne razumije, Iz kojeg izbacuju se oči. da, i ne razumije dobro. ljudsku prirodu. I onda operira na ljudima. Da, Je kaj ona uopće čovjek? Je, A nemam pojma. ajde. Kao. Kao, Onak je... Ona je kao najuspješniji eksperiment svog čaleta. A tako nešto. Sad. Ha. Ja, Ho. baš je sesno. Pogotovo kad ona gusjenica ode u kuljicu, pa onda se pretvori u običnu devojčicu. I onda se zapravo pretvorio bogomojka. fucking bogomojku koja pojede ovog lika. To je biti najbolji primjer tipičnog chaptera. Znači kao dogodi se neka nesreća, onda ova friend pokušava spasiti tu žrtvu i onda kao sve super ispadne, na kraju ispadne da onak napravi više štete nego koristi. A glavno da je ova zadovoljan sa sobom, jel? Nije nužno da napravi To je više basically... Ok, da. A? Nije nužno da napravi više štete nego koristi, nego uvijek ovi koji traže nešto od nje to dobiju, ali uopće ne razmišljaju o posljedicama kojima ona kaže. Da, pazi što želiš. Majmunja šapa. Kao kanbaru monkey. To me podsjeća na poruku iz Bambija. Mislim da je onaj zic. Pa znaš da ti je onaj lupko. Nešto mu otac rekao. Mislim da je bila slična stvar. Niko ovdje nije Što je gledao rekao, Bambija. welcome. Niko ovdje nije Neko, gledao šta Bambija, ti svi je imaju otac tekst. Guys, rekao? see what's happening here. Borna, mi moramo duet napraviti. Rekao je, hey, what has two thumbs that hold up the sky? Ok. Uglavnom. Da, koji je bio Odmah mi je najdraži pričao chapter? 10 sekundi. Šta? Koji je bio najdraži poglavlje o ovome što se pročita? Najdraža priča, može se ovako. Mora biti o tome što sam pročitali ili može biti šire? Nemoj ići šire, molim te. Da, ajde. Kad već nisi mogao pročitati 10 chapter. Ja nisam vidio. Da, ajde, ko će prvi? Ajde, idemo Možemo Gay. odrim. Gay, ti si prvi, ti idemo od gore prema Aha, dole. ja sam prvi. Gaydrin. Gaydrin. Pa djeco, pa meni je najdraži chapter bio ovaj kada je ženska dobila toliko tumora da je se iz tumora počela izroditi još jedna ruka, pa još jedna, pa još jedna, pa onda glava, pa zapravo izrodila 5 osoba iz sebe. To kad uđeš u Hamf, tak nešto se dogodi u biti. Otprilike da, to se dogodilo Eugenu više puta. To kad prvi put To dođeš se u Eugenu kontakt. još uvijek događa. To je kad prvi put dođeš u kontakt s Vukasom. Pa da, dobiješ Eugen multiple je to prihvatio. personality. Standardni život u Hamfu. Da. Znači dobiješ, poanta je da dobije toliko tumora da ti tumori postanu Svi smo druge karci nam na čudovište kad uđemo u Hamfu. Tako je. Tako. I onda su je se, toliko dolazi, metafora ide toliko daleko da su je se roditelji odrekli. Prvo su tražili pomoć, a onda su rekli nema mu spasa, jednostavno su je odbacili. To kad kažeš roditeljima da si vib, pa Pa ono, da. tako nešto. Sve je to suptilna kritika. Gubi svu nadu. Pa da, i sad me Vukić pita za Dota kanal koji sam mu rekao danas na kavi. Čekajte. Najvažnija Nije da bitno informacija. sad, ajde. Ajde, ti si na redu, Borna. Ne, nisam još rekao, strpi se Eugene. I sad, što se desi u tom chapteru? Pa normalno da se desi da nađu tu drogu. I oni prvi koji nađu bude ona inspektorica, šta ne? Zajedno je Mislim, nađu. Ne, zajedno nađu. Zajedno je nađu. I ova kaže, naravno Fraken Fran kao najbolja, najsesnija kirurginja s ove strane podzemlja ili čega već, kaže, pa ja znam koja je to bolest. Jako je rijetka i možda ima jedan čovjek od 1.000.000, ali ja sam to vidjela. A nikad nisam bila tako kritičan. Od tog jednog kojeg sam upoznao možda. I onda je izliječi. I zapravo to je jedini chapter u kojeg nema posljedica. Da.
Ne, U biti više ima manje čak i da. posljedica ova inspektorica koja prisustuje svemu tome, dobi PTSP i završi u bolnici. I to malo vara, dobro, to to malo onak- varam jer je to tek u 11. chapteru, ali dobro. Je, pa ne šta me spoil. Ej, pa šta, Ej. kuda ti Ajde, nemoj brcaš? rokat. A- Nemoj Aj, gdje si pred gotov? guske. Biti iz Frankenstein tumora je izrasla u malu lolicu. Šta bi Rock više poželio? Aj mi reci. Except your what? Treba je rok doći ovdje. Ne znam, treba je. Ne Ja bi ga on žalim. čitao Franka Front. Ma bi. Previše, A ne, to je za njega previše body horrora za to. Da, istina, on voli nevine. Mm. Ali ima loli horora. Ali, Da. ali joj, to mu je najgore. Zato ćete spalit. Ali ne, ali To sve će je se spao, dobro. Spomenimo Emergency, bilo šta od onog, kako se zove onaj lik. Kriste, dobro, Kako se zove Emergence lik? ne mogu... Spomenimo... Ne, friends! Evo Gere, kad ćemo kupiti Emergence? Eventualno. Obećao sam Emergence prošle Ali godine za zašto? rođendan. Zašto bi mi šamar opalio. A ne, spomenimo Victim Girls IRL ili ćete zadavit. Nego, da, ti si Borna, daj, kak je i već okoliša dulje vrijeme. Aha. A u biti meni je ovaj drugi koji sam spomenuo već, Chrysalis, najdraži chapter. S bubom. Do ovih 10 zato što ne znam nekako, većinom zbog kraja čak, jer taj kraj je tako dobar onako, oni kao, znači radi se o tome kako ta jedna cura, znači jedan lik curi konfesa kao ljubav, jel? I ona ga odbije i onda je pokupi auto. Karma Tako, is a ide bitch. u životu. Dosta u Ovoga- sljedećem frame. Da. I ona završi u bolnici kod Frank and Fran, ona joj u biti da nekakvo tijelo gusjenice, jer kao to je navodno logično rješenje, jedno što je preostalo, kao i svaki drugi ugledni kirurg. I znači, ona je normalno sva onako sama sebi odvratna, mrzi se i to, ali jedna osoba koja još voli je taj debeli lik koji je propozao. I nakon mjesec dana se oni onako zaljube jedno drugo ili nešto i u biti ispadne da on neće zauvijek ostati gusjenica, nego da onako ide u druge faze, znači ode onaj, kako zove ono stranje, znači gusjenice se pretvaraju u kuljicu i umjesto leptira postane, jel, kao ponovo si napravi svoje tijelo. I sve je kao super, on je na date i onako imaš u zadnjem frameu, ako oni sjedu na krevetu, kaže nešto tipa nikad nisam ovo prije radila i ja samo da to uopće nađem. Znam staviti ko je, ja ću postprodukciji. Ja ću staviti, daj. Dobar, sam što misliš. Da, i kaže, imaš samo Sandy frame, kaže it hurts, I'm sorry, are you okay? I sljedeći frame, znači on se pretvori u fucking bogomoljku i vidiš nju kak njemu jede onak crijeva. To je tako nešto divno. Ja ne znam kako da to uopće opišem. To je to. Ja bi to opisao, što tražiš, što dobi. Tako. Ja sam Dobro. na redu. Sada je na redu evo. Meni je, ja mislim, najbolji chapter od ovih 10 prvih bio onaj kad Fran, ko svaki standardni nemrtvi kirurg, ide u srednju školu ko najobičnija schoolgirl i čuje ženske kako se žale na svoje male oči i kako bi one na kirurškoj operaciji, ali nemaju ni para, a ni 18 godina. Pa Fran onako ko dobra duša koja je se ponudi, pa gle, mogu ti ja to napraviti tu u učionici iz biologije. I dobro, idu ona i ona krene kirurške zahvate, cop cop, žensko sad lijepo. I ovo je tu onako kako se klasi ne šire, svi dođu do Fran i svi joj krenu dolaziti za sve što žele, veći nos, manji nos, grbe na leđima, peraje, Ili abortus. dodatni par očiju, bla bla bla. A kroz cijeli chapter je jedan plot je to da ona radi kirurške operacije na crno i za džabe, a drugi plot je o Trebi koja je bila silovana ko klinka, pa sad mrzi muškarce. I onda, a lik je voli. Dobro, I ona voli njega, ali ga ne može ga podnijeti jer je muškarac. Pa ona tiče do Fran i zamoli je da ga napravi ženom.
da može biti zajedno s ovom ženom. I punchline chaptera ti je da Divno. se njih dvoje nađu ispod stabla i svako na jednoj strani stabla pričaju, ne gledaju se, on se odjednom okrene i on makne majicu, I'm now a woman, you can love me now, i ona makne majicu, I'm now a man, I can love you. I na kraju je cijela To je prava ljubav, priča da nema je šta. ženska skušala šta će ona napraviti i rekla Fran da njezine organe da njemu, a njegove organe da njoj. I oni su doslovno zabjedili. Sorry. Samo da mogu U biti biti zajedno. i taj chapter je isto onak happy end. Da, to Da, i sam taj mi se jedina chapter. dva To happy je end. u biti happy end, vjerojatno. Jo. Zapravo nije happy end ako pogledaš sve ostale. Da, Na svi kraju ostali, postoji slika, Da. kada kaže, a što mislite napraviti s ovima, kaže, oni su odrasli ljudi, znaju, brinu se za Stvarno svoje. mislim sami su se krivi, kad A pas nisu ni kaže. stradali, bog zna kako. Malo su deformirani, evo šta sad. Šta ako zažaliti, tako da. A još jedan chapter koji je ovak izgleda koja će Ugere. dobro završiti, a okej ti nisi čitao. S glavom, Svaki. sa glavom, vodri me, Jel sam sad ja na redu? jes na redu si. A, u biti meni se svidio najviše chapter nesretna rođendanska zabava. Taj je Ono dobar. kada Fran i njezin pas dođu na brod, na rođendansku zabavu koju je neki bogataš priredio svojoj kćeri i večera ima jedan neugodni zaokret. Ispostavi se da hrana koja je poslužena je zapravo mrtva kćer bogataša koja je rođendan i razlog zašto mi je to bilo najdraži chapter je zato jer se činilo toliko apsurdno ići kao da je došlo iz nekog trash filma iz 80-ih i eto. What can I say except... Ja. Meni je još bio dobar rajs, kad lik zakolje svoju curu, jer ne mogu biti zajedno. Pa Fran napravi žensku, samo je strpa sve organe u glavu. Napravi onak Koji kurac. ženu glavu. I onda sam brine Joj, za tu da, glavu sjećam ko se za to. ljubimca. I onda je Fran da prste Joj, na to je glavi. tako- I onda bude ko mali ljubimac. Ja imam ovdje ovaj kao sliku koja je na kraju volumena gdje su popisi svih chaptera i svaki ima malu ilustraciju i za head imam kao za chapter head ovak je slikica te glavice i piše she's cute and scary i chapter završi tako da ova tu nema glasnice pa nema priče da se brine cijelo vrijeme za njoj, slatka i na kraju kaže Fran da joj da tijelo, da očito želi tijelo. Na kraju Fran da neko deformirano tijelo i on se vrati samo da ga zakolje. I to na televiziji govori i Joj, da, to je pas govori to Fran, bilo užasno. pas govori to Fran kao da ide gledati televiziju, ama nema, da ide samo se sunčati na terasu i priča kako je lijepo o ljubavi, da mora da su ovi sad sretni kad joj je dala tijelo. Tako jak djetinja, to čisto, tako razmišlja, uopće ne razumije ljudsku prirodu, to je baš tak slatko. Pure love. To je dosta važan njezin trait. Mislim, bez toga ne bi bilo toliko svesno. Doista. Aj, dizajn je Doista, obično jebet, odista. dizajn je cute. Dizajn je baš sesan. Ovo je elektro. Jedino mi se art baš nije toliko svidio, zato što je većinu vremena je okej, ali kad počne neke onak gori stvari se događat, nije na toj razini kao nešto od Junji Ito. Kužiš. Pa dobro, Junji nije baš gory, on je više onako atmosferičan, neko onako bizarne izvrćuće face i takve stvari. Mislim, Dobro, nema sve baš ne- gora. Ali on kad ti želi nešto pokazat, to napravi preko cijelog frame-a. Aha, Tipa u ovoj mangi se to ne dešava, puno Ja je mislim manjih da frame-ova. Fran nema baš fokus na taj body horror, da je tu tek tamo Da, radi i window to dressinga. isto. Da je tu prije implicitna ovoj šugavoj na tome šta ona radi, šta će se dogoditi Da. do toga i na punchline-ovima i humoru. Da, mislim da je to većina. Da, biti važnije je ono implicirano i onako, kad malo razmišljaš o tome, bude onak 15 puta gore nego šta je prikazano.
da, jel si primijetio kad počne raditi na nekim operacijama, većinom je samo jedan frame toga Aha. i puno je teksta usto, tako da nužno ne vidiš šta se dešava. Ali važno da ima 6 Da. ruku. I da vidiš svi Da. 6 ruku. Zapravo tih 6 ruku i odlaže stvari zato što ne vidiš ovo. Pa da, pa zato su i tamo. A ne, isto vjebe, Kad sam kod... kad pas ima tijelo. Kad pas dobi tijelo kad idu na brod. Vorno. Ovo što je Ja vodim. se ne sjećam toliko. A ovaj chapter koji vodi spomenuo, ono, vidiš na početku chaptera, ona sa ovim Aha, psom. to je taj chapter. Da, okej. ona sa psom ide na brod na to, više pas odjednom ima tijelo. Otkud mu jebeno tijelo. I vidiš kad idu operirati ovu žensku koja je ubijena, ostala je samo glava, treba je tijelo na koje će se staviti, viš pas se samo iščupa iz tog tijela kao onak, kao iz neke guzice. I sam s nekim žicama spojeno tijelo. Koji kur... To je to. Ja mu kaže kao da je uskojila to tijelo, samo se njega je sad žao da ga mora uzeti nazad, kao nema pet, ovako je tako jak lakše se micat. Ja, on cijeli sluza jer je bio u tom nekakvom, šta uči. Mene fascinira kako neko može raditi takve stvari. kako može I to smisliti. objavljivati u časopisu. A, To je mi tako fascinantno. O bože. Mislim, Bog meni još- slavi Japan. Yes. Meni je još jako dobro kad je ovaj dom koji je spomenuo hrpetnje teksta. Super su mi oni kao kvazi znanstveni opisi svega toga. Znači, Da, čak to je ima na neki tako dobro. način, da imaju smisla na neki način, onako, Joj. dođe, pa kad razmisliš onako, ako malo strečaš, ispadne ono, Na- kada na- kažem, najbolje- ima je neku vazu, recimo. najbolji taj opis koji je ikad bio od tih ovih koliko sam već pročitao, sad sam ja do 15 već došao, ali to što sam pročitao, Fran, najbolji taj opis je bio za ovu kad se glavu, kad opisuje kako je sve organe u glavu zaguralo. Jak vidiš sliku, prerez njene glave, di je koji organ i koliko je velik naspram originala. To mi je Pa bilo. da, to mi je super, onak. I Pavlov opet igra Mislim, Danganronpa. nije realno, normalno, ali ono, na neki način objašnjeno dosta kreativno i to mi je super. Na, fora. Da si glupi povjerovao. A nije ni cilj da povjeruješ. Nije, Da. ne. Ne sve što se to... Znate, cute. Ovaj Bože, o Make chapter zadnji u prvom volumenu. Ono kad ju prevare da glumi u prnjavi. Ok, toga se stvarno ne sjećam. Kao da neki lik želi snimat film i nju koristit kao model. I onda sve to zajedno, kratki chapter. I sam izgleda onaj film gdje je neki profesor i na komada. Yes profesor, rip me apart harder. I na kraju ženska otiđe u produkcijsku kuću. I kao ovak ispred produkcijske kuće reporteri pričaju kako su puno mladih curica prevarili da glume u pornjavi, bla bla bla, ulaze oni unutra, sam čuješ friskove i vidiš Franje doma sa nekakvom krvavom kazetom. Pobila je cijelu produkcijsku kuću. A, okej, sad vidim ovoga, otvorio sam. Fascinant. Rip me apart harder. To je malo podsjeća na onaj Tokyo Red Hood, Akiko Cheat. Nema mi tu neke strane reference baca. Strano. Kaki Dobro, šta, dobro. šta misliš šta smo mi? Šutim, ništa. Pa da, svako, možemo mi to već polako kraju predavati, samo da se pitanju zadnje pitanje. Biste vi nastavili ovo remek Smo djelo? ništa uopće pametno rekli. A jesmo dovoljno. Dovoljno smo. Ajde, biste nastavili ovo, dropali pročitao ovo, sam, moram. ti si pročitao, dakle ti bi nastavio, to jest ti si nastavio. Ja bi rereadao. Ti bi rereadao, okej. Češ nastaviti ovo remek djelo, jel ćeš ići nazad čitat, šta već čitaš? Loli 69, My ball. My ball je... Isu novi chapter My Ball, nisam pročitao. Nisi pročitao. Da, nisam koji... Fuck, mislim da nisam ni ja brida, sam ga otvorio, a nisam ga pročitao. Da, otvorio sam sam jedan, jebeš se. Fuck, vidio sam prvu stranicu, okej. Dakle ne ideš, nećeš nastaviti, okej. Pa prvo na My Ball ću razmisliti. Ja ću My Ball pa ću nastaviti, ti vodri me.
Eto, još kojih 10 chaptera, pa vjerojatno drop. Baš si ono, kur. Dobro, iskreno, ovo nije nešto što bi mogao onak chill Da. čitati, Ja mislim da se ovo, bez puno ovo razmišljanja, nije nešto što dovoljno možeš, što interesantno, bi se trebalo ovak u komadu čitat. Nije ovo ali mrdovato. nije ni loše. Mislim, da. For Mogu da još 6 od bolje. 10. Samo eskalira s vremenom. Da. I onda još imaš i male arkove kasnije, znači neke likove na kojima je parirala se vraćaju ili traže nešto novo ili se osvećuju i ovo, ono baš ima svega. Pas bez... Ajde, ima neko nešto završno za reći. Moramo... Ajde, Bona. You're welcome! You're welcome! Pogledajte Moanu, bolja je i od My Bola i od Frankenfriend. Bogohuljenje. Cut! Bogohuljenje. Skoro bolja od Tokyo Heretik. Ghoula. Skoro Heretik. bolja od Tokyo Ghoula. Heretik. Heretiče. Negdje između Tokyo Ghoula i Spalićem. Sword Art Online-a. Tamo je negdje Moana. Eugene, kataj ovo je bogohuljenje.